Rp8.422.017. Penerimaan tunai atas nama Bapak Sugi Harjito Rp5.000.000, Arlan Suwardi Rp1.250.000, atas nama Ibu Zurmiati binti Arfan Rp1.050.000, atas nama Bapak HM Sapri Nurdin Rp4.000.000, atas nama Bapak Haji Fahru Razi Rp7.600.000. Melalui BSI atas nama Bapak Haji Efrozi Dahlan dan istri Rp5.000.000, atas nama Ibu Narbaiti Rp1.000.000, atas nama Ibu Heldalina untuk almarhum dan almarhum orang tua Rp1.000.000, atas nama Debbie Aprijon Elia dari karyawan Liki Pali Rp5.000.000, dan dari Bapak Samsudin Zain Rp5.000.000, dari Ibu Nur Hidayah untuk Bapak M. Ali dan bin Ahmad dan Ibu Marha Rp10.000.000, dari Bapak Teguh Sri Widodo Rp10.000.000, Nur Indah Widestuti Rp1.000.000, dari Ibu Rahmawati Rp1.000.000, dari Yudhistira Majaya Rp200.000, dan atas nama Bapak Bastoni Rp1.000.000, Heru Murti Rp150.000, dan Yeni Kusmiati Rp150.000. Penerimaan Rp55.100.000. Uang kas menjadi Rp143.522.017. Adapun pengeluaran untuk upah tukang Rp13.450.000, pembelian kabel listrik Rp160.000, bantuan untuk penjaga malam bulan Maret dan April Rp1.500.000, pembelian karpet Rp50.006.500, dan pelunasan pintu lantai 2 Rp6.006.500. Pengeluaran Rp71.103.000. Saldo air kas bank ada sekitar Rp72.399.017. Selanjutnya kita juga menerima pagi ini atas nama Bapak Haji Fahru Razi dan atas nama Haji Fahru Razi untuk Haji almarhum Haji Fahrudin dan Haji Dalima Rp5.000.000, atas nama Bapak Yusuf Wirantara Rp10.000.000, atas nama Ibu Lia Nopianti untuk Pop Kendari Rp10.000.000, dan atas nama Ibu Jamila Zainal Rp10.000.000 untuk almarhum untuk Haji Muhammad Anhar bin Muhammad Mansur dan Haja Suprapti binti Emraden Dewalanang, dan almarhum Eka Yunanda Tabrani bin Haji Zainal Abidin Bakri, dan almarhum Haji Nanang Toyib, dan almarhumah Haja Zubaidah Ahmad Mana binti Ahmad Daud, dan Haja Nuria binti Amin. Dan juga terakhir kami terima tunai atas nama Bapak Riyadi Ishak sebesar Rp3.350.000. Demikianlah infak dan sedekah yang telah kami terima sampai dengan 14 April tahun 2023. Untuk infak dan sedekahnya kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak-bapak dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, bagi yang sakit segera disembuhkan, bagi yang telah wafat ditempatkan di sisi Allah di tempat yang layak. Untuk itu marilah kita membacakan umur kitab untuk mendoakan Bapak yang telah berinfak dan bersedekah untuk masjid Baitur Rahman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebentar lagi ibadah salat Jumat kita akan mulai. Adapun yang akan bertindak selaku khatib dan imam salat di pada ini adalah Bapak Ustadz Said Mahathir LC MAG. Alhamdulillah melakukan kita. Terima kasih atas hadirnya. Marilah kita mengisi sop-sop yang masih kosong di tengah-tengah masjid kita ini. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah.
Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di Ramadan yang ke-23, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita bersama di Masjid Baitur Rahman ini, bersama berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari berjamaah, dari berkumpul bersama justru dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon didoakan ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman ini cepat selesai, dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya kita tidak berdesak-desakan seperti ini. Nanti kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di tempat yang lebih luas, di lantai atas yang sudah direncanakan untuk dijadikan sebagai tempat khusus beribadah. Mudah-mudahan dengan doa dan bantuan dari jemaah semua, masjid ini insya Allah cepat selesai, dan mudah-mudahan berfungsi sebagaimana fungsi masjid, menjadi sarana ibadah, sarana pendidikan, juga sarana ekonomi masyarakat dan seterusnya yang sudah direncanakan oleh pengurus Masjid Baitur Rahman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah mafhum, kita semua sudah faham, kita semua bahkan sering mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir Ramadan ini justru lebih bersemangat lagi guna mencapai dan menggapai rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah akhirnya beliau beriktikaf, dan bahkan beliau beriktikafnya 10 hari 10 malam. Dan bahkan di akhir kehidupan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya beriktikaf selama 20 hari. Ini semua ma'asyiral muslimin menjadi contoh bagi kita bahwa sesungguhnya sosok pribadi yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya, di akhir Ramadan justru beliau meningkatkan semangatnya menjadi tauladan bersama bagi kita untuk terus menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan kepada kita semua agar supaya di sela-sela hari di mana kita mengisi hari-hari akhir Ramadan ini dengan semangatnya, lisan kita ini kalau bisa jangan lupa dan jangan malas, jangan lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha memaafkan, maha mengampuni, tuhibbul afwa, dan engkau ya Allah senang sekali memaafkan, senang sekali mengampuni dosa-dosa hambanya. Fa'fu anni, untuk itulah ya Allah maafkanlah saya dan ampunilah dosa-dosa saya. Ma'asyiral muslimin, kenapa harus Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni? Setidaknya ada 4 alasannya. Yang pertama ma'asyiral muslimin, doa ini secara khusus diajarkan dan ditalkinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan sebenarnya ini juga untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu ma'asyiral muslimin, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha?" Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya bertemu dengan malam-malam bulan atau malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, gerangan doa apakah ya Rasulullah yang harus saya baca? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli," katakanlah. Lalu kemudian Rasul mentalkinkan, memberikan contoh, mengucapkan dengan panjang dan pendeknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah doa ini wahai Aisyah, yang sebenarnya juga doa ini dipesankan kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kenapa harus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Karena doa yang seperti ini dan doa yang semisal ini adalah doa yang dulu paling sering didoakan oleh para nabi, para rasul, baik untuk diri mereka secara pribadi maupun untuk umat-umatnya. Ma'asyiral muslimin, Nabi Adam alaihissalam berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihissalam berdoa, rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Nabi Musa alaihissalam berdoa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelum itu Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Intinya sama, berdoa meminta ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri mereka sendiri sebagai nabi dan rasul maupun untuk umat-umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali waktu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Rasul mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang telah lalu dan dosa saat ini, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan. Mendengar Rasulullah yang sebenarnya itu adalah suaminya sendiri mendoakan ampunan untuk beliau, untuk Aisyah radhiyallahu anha, tersenyumlah Aisyah radhiyallahu anha, senang sekali rasanya. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, tahukah engkau sesungguhnya doa yang sama yang tadi saya panjatkan setiap hari selesai setiap salat, itu jugalah doa yang saya doakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, inilah alasan yang kedua kenapa harus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, karena doa ini adalah doa para nabi dan doa nabi untuk umat-umat beliau-beliau semua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kenapa harus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Karena ma'asyiral muslimin, demi Allah tidak ada yang kuat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, yang nanti amalan kebaikannya lebih ringan daripada amalan keburukannya, artinya dosanya lebih banyak daripada pahalanya, dia tidak dimaafkan, dia belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Dan ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari azaban, seenak-enaknya, seringan-ringannya azab api neraka adalah man yudha fi ahmasi qadamaihi jamratun, yang di bawah telapak kakinya dilepakkan kerikil-kerikil dari neraka, yaghli minha dimaghuhu, dengan itu mendidihlah ubun-ubunnya. Inilah azab neraka yang paling ringan, tidak ada yang lebih ringan dari sini. Demi Allah tidak ada yang kuat dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sangat butuh yang demikian. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kenapa harus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Karena pada dasarnya setiap dosa, baik dosa kita kepada Allah secara langsung maupun dosa kita terhadap sesama manusia, pada dasarnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit, tetapi yang paling banyak adalah dosa sesama kita, sesama manusia. Ketahuilah wahai kita semua, saat kita berdosa, berbuat zalim kepada sesama kita, sesungguhnya dalam waktu yang bersamaan kita juga sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah akhirnya pencapaian tertinggi umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat nanti di akhirat dosanya diampuni dan dia diterima seluruh amal kebaikannya, dan pada akhirnya dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin di akhir Ramadan ini doa ini semakin sering kita panjatkan, dan mudah-mudahan juga usaha kita semua untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semakin kita kuatkan. Sempatkanlah untuk beriktikaf walaupun 1 jam, 2 jam, 1 malam, 1 hari, 2 hari di masjid mana saja yang kita temui, dan khususnya saya kira di Masjid Baitur Rahman ini para pengurusnya ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang kepada yang ingin beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada akhirnya di bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah jalla wa ala amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana afina fi abdanina wa fi asma'ina wa fi absarina. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا صفوفكم واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال بنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا ولأقربائنا ولأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات من النار
النار أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Belum.